Достор, экинчи чыгарылыш эми биякта. Анда алгандарын аракет кылып тартабыз достор. Жерде баштайбыз. Жерде дорперлер бар экен. Видео жакса лайк басып, суроолор, комментарийде калтырасыздар достор. Что-то слабый бүгүн. Ярмарка. Алгандарын эч жагы көрө элекмин. Так. Байка, бул пародасы кандай бул? Иль-де-Франс. А? Иль-де-Франс деген парода. Иль-де-Франс? Иль-де-Франс. Иль-де-Франс. Жакшы, бул кочкор бургачы булар. Кочкор, а? Меронос эмеспи бул, а? Иль-де-Франс. Бул каяктан чыккан парода эми? Не давайте. Каяктан чыккан парода? Иль-де-Франс. Байка. Каяктан чыккан? Африка жактан. Африкадан, а? О, канча сурап атасыз? $2000. Майка. $2000 дейт. Бунун канча тишем жашы? 2 жаш. 2 жаш. Андай. Веси 110 бу? Веси 110 килограмм. Берди? Сурады? А жок? Че берлек, а? Жакшы. Иль-де-Франс. О, дорперлер кимдики экен бул? Сиздики? А буга канча сурап атасыз? Сатылбайбы бул? Бул кочкор канча жашта экен эми бул? 2 жаш бул дагы. Ол Меронос. Мерлан? Бул да башка порода. Мерлан дейт бул порода. А буга канча сурап атасыз? 1,5. Булар жалаң эт багытында да бар, а? Теке, так кайсы порода бул? Иранский. Жакшы. А, бурский порода, жакшы. А бул теке канча сурап атасыздар? Бурский порода экен бул теке. Буга канча сурап атасыздар? А бул сатылбай. Бул да сатылбай. Жобо сатылат булар. А бул кочкорчу? Бул гисарский. А буга канча сурап атасыздар? Жакшы. Булар Пардавай Абдраимовдун байкенин короосунан экен булар баары. Күнжелес канал тартып чыгарган достор буларды. Сатыла тургандар үйдө дейт. Пардавай байке өзү жок экен, номерин алайынсың. Та айланып келип алып кетебиз номерин. Мына матка, ол кой 105 миңге сатылыптыр. Ээси жок болот да, тартып көргөзөйүн сени. Порода арашан. Караңыздар, кулак, бой, ширинасына караңыздар. Так, мына булар кимдики? Биз. Ээси жокпу? Ээси жок. Канчадан экен эми булар, а? Мынакей. Булардын да ээси жок. Сатылгандар жок пока. Ноги у него как у быка, да? Буттарын караңыз. Канча сурап атасыз буга? Сколько просит? 10. Мынакей. 3 жаштак. 3 года. Линия. Какой линия? Носорог. Носорог. Вон кочкор. 3 жаштак $10,000 сурап турган. О, койлор кимдики экен булар? Сертке эмеспи? Ээси жок го. Көптөрүнүн ээси жок. Биз четтен тартып көргөзөйүк, бир катар ондай болуп турат. Bir çetten aşağı. Ayet açay. Evet koçkarık da. Почем? 60. Мына 60 миң дейт мына. Мына четтен теріп көргөзөйүк. А бул кой канча сурап атасыз? 80 миң. Канча тиш? 6 тиш.
6 tiş. Boğazga değil mi? 6 tiş deydi, 80 ming so'm. Жақсы. Так. Mına qo'chqorlar da var. Chetdan tartib ko'rgazib kerak. Buldum bir kulağı German. Bir kulağı German ming. Qaysi savdo bo'lyapti ekan? Qanchadan? 25'ten 75 bin. Nimeğinde al koy, nomer, pomer, bu para. Urg'achi erkek qo'chqor aralash bu yer. Oyoq jalan qo'chqor o'xshaydi. Urg'achisi bormi yo'q orasida? Tetikiler urgaç mı olmuş? Ular qanchadan so'radasiz? Mana eski arkında turib. Sizlarku? 4 Basketdir. 40 da 40 dan mı? 4'e 40 qanday? 4 40 bolsa öyle bir yok. Buyruq, o'sha taqtab surayın degim de. Mana. Сразу же дойс. 4'e 40'dan. 12 yılda. Так. Bu qo'chqor sizlarku? Qanchadan bu? Ha? Год и 7. 1 yaş 7 aylı ekan. Bu parodas qanday? Арашан. Arashan, ha? Ha, buni ach. Это тоже Арашан. Тоже Arashan. Ular qancha so'rayapsiz? Это 200 тысяч. Он типа 80, черные все. Qaralar 80'den. Bu 200 ming so'rayapti. Bu $1000. Mana aka. 150. Bu 150 ming so'm. Qo'chqorlar. Mana bu yoqda da matka erkek aralash bu yoqda. Qo'ylar. Bu yerlerge жазылыптыр. Qaysi жақтан келди? Артта бөрөкөгө жазылып турат. Арашан Ысык-Ата жамааты дейт. Ой, тосмолор ошондой. Soda bol böyle. Tek Arashan Ысык-Ата жамааты экен бул да. Sizlerku? Qanchadan so'radasizlar bular? 130. 130 ming. Ama arka ikisi de 130. Aha. И осы тоже 130. Bul da 130. Buların dişleri qanday? Осы 3 yaş болады бұйым. Тегі да 3 yaş болады. Biri de 3 2 yaş болады. Bul 2 yaş. Bular liniyalar qanday olub qaldı? Линиялары. Алганмен смешаны. Ең Андижаннан келді. Andijan. Bular Бачкообразный был. Бачкообразный. Bular ең qimmat qaysisi sizga? 5000 Ol bu. $5000 deytini. Mon qancha da? Hey, gel. Bu qancha tish qancha? 3 yaşdan ötü qancha so'radasiz? 5 so'radasiz. 148 versa. Yaxshi. Baho berdi, so'rading? Berileysa? Şu beriley ekan. Qo'chqorning turi bilan. Qo'zg'olib qo'ylar.
Urgaçlar. Aylan başladı organda. Bu yerde o koy. Qancha ekan bu qo'y? $1000. Boz ba? Sır. Bu parodasi qanday bu? Ha? Bosos. Liniya. A parodasi-chi? Arashan je gisar bu. Gisar a? Yaxshimi? Gisar deydi. $1000. Qo'y. Человек пол. Ничего, сотрудничал. Qancha ekan bular? Kimniki? Yo'q. Ma'ошон сұрағандар, телефонға видео тартқандар толтыра. Мына жақта урғашылар көрі екен. Тоқтылар. Бозулы қойлар. Kaçarlar. Bunu kaç tutasın bu sabah? Bilmiyorum, belki altından görünmez aslında. Bunlar kaçar. Oy, burası. Azrek işte. Mayda 4 bolo. 2 yaş bulup da may. Hey. O 100 yaş var. Moyunda tüy var. Hani 100 bin. Qancha tish ekan bu? 3,5 yaş. Jayın, çavur bulup. Aşı şirok ekan bu lan. Kulaq qarаңыздар, kulaq. Kulaq. Kulak alışın. Бұл жерде ең қымбаты қанша екен? Сіздікі екен? Қаралар ба? 200. Ең арзаны қайсы? Arzanı manım o. 85. 11 aylık. 85 bin. Номерін бермейсіз бе? 0705 90 00 62. Abdüşükür. Покровка емес пе? Покровка. Бұлар қайсы линиядан? Landras o Tarnada. Ол қара торнадо. Egi Timurovski. Ол Тимировский. Ландурас аралаш екен. Tarnadan емес ғой, тарнадаға ұқсас екен. Қайсын айтты? Қара. Қаран. Uzun екен ошо қара. Тарнада барлығы бір жиған бұл. О, ошо дерске екен ол. Бірісі ол. О, дерске екен. Құлағын қараңыздар. Құлағы жақсы екен, өңі болбой. Чарылеке, малылеке. Онда ол түшпейді да, онда светті ғой. Бұға түшін 10 жыл іштеш керек мен. Құлақ. Ондай чоң құлақ. Құлақ береді дейді. Құлағынан неме жоқ, айып жоқ дейді. Айып жоқ. Береді. Мынаке. Құлақты қараңыз. 30 түсіп кетеді ғой, құлағы. Қашқыр.
Başında tacık başında. Жақсы. Ушундай болгон кочкорлор. Основной кочкор. Бул жерде. Bir erkek ben sana ayttan ya Чоң кочкорлор. 20 koyga koygun. Anan hazır daha bir 20 day koygun. Fevral sentyabrda Аксакал, бул кайсы линияда булар? Лошадьтын линиясы бар. Могу тартылуу элекпи? Birinci girdin mi hocana? Ошондо, 76. Şu atası aldığın. 176. Монун атасы. Буга канча сурап атабыз? 10 миң. Бул канча тиш бул? 6 yaş. 6 жаш. Ого. Дальше кеттик. Киши вообще көп бүгүн. Чыгарылышты аяктайбыз.